Sebhodweni lesovuthiwe lapho sibuye khona sathi silwa semhlaba sithi live leSwatini kumele ke lithuthukise tekuvakasha kude tifake isandla lesibonakalako ekugicikeni kwelisondo lekuthuthukisa umnotho welive kanye ke nekwakha amathuba emisebenzi njengoba ke emgomeni welive kusemgomeni welive ukuthi likhona ke kwakha amathuba emisebenzi eveni kunyama ke iphefumule esifundeni saseshiselweni ngesikhathi ivakashele indzawo ikwakhiwa kwelo hotela i7th on the Hill kaQomindaba kanye ke neRoyal Jozini Game Reserve. Silo semhlaba ekufikeni kwaso ehotela lelisakhiwa i7th on the Hill sifike semukelwa abaphathi nebhodi yalendzawo. Imbube yemhlaba beyisingethwe bomake emakhosikazi Sigodlo tindvuna tembuso boba betukhulu kanye nemabandla ekweluleka. Sihlalo walomsebenzi nguNoah Nyawo kanti umphathi nguLucius Magagula bese kuthi labanye labayingcenye yalomsebenzi bafa ekhathi lizinyane umvane Nkosi Majaha Dumakude kanye na Nyawo Londlovu. Ingwenyama yabeka ke tekuvakasha njengaleminye imikhakha lekumele ifake isandla lesimandi kuphakamisa live nekuthuthukisa umnotho welive. Dokuvakasha tibheke ukuthi tiphindze futhi tifaka isandla ekwakhiweni kwemathuba emisebenzi kude kutawuthuthuka impilo zabantu. Siphefumula umhlaba silo semhlaba sithele eSwatini kumele ligcine likhonile kukhanga tivakashi letiningi emhlabeni kuthi tite even leSwatini. Kukhanga tivakashi eveni tite la titokwati ukuthi titsina tifikile lapha tikhanze ma-facilities la ngeyo kahle hle leti tawukwati ukuthi titsina setihleli lihlale kahle ngoba live lakithi leSwatini sifuna ukuthi likhange tivakashi tibe tinyendi nangihamba umhlaba uyukhanze ukuthi bakhuluma ngekuthi tivakashi emhlabeni noma kulelo live ukhanze ukuthi babala ukuthi labafika ngeminyaka babalele kubo 100 million webantu ubone ke lamanye mave akhuluma ngabo 36 million ngelanga ukuthi kwenca nje kulelo live kukhulunywa nga 36 million buke ukuthi nangabe sebantu bakafike evene bang 100 million labo bantu labo noma bangaspenda 1 cent amunye kungiko ke kumgcoka lo kwekuthi sikwakhe lo msebenzi letawukhona kukhanga tivakashi njoba kubukwe live lonke ukuthi chithisaka njoba na lapha eshiselweni nje kubukwa nangakhona ukuthi kutosetshenzwa kubonakale kuhle nasikhanza njoba nani bayasho lapha njoba ningu 150 nine lesenisebenza lapha lekubonalisa ukuthi loyo 150 naye kungemehluko lomkhulu lo ukuthi athole la atawuvukela khona ngoba kuvukela sekwaba impilo yemhlaba. Alikhulu nemashumi lasihlanu eMaswati lasavele acashiwe kulomsebenzi kanti nombolo tibheke ukuthi tingeteke njalo uma kungenale tinye tigaba talomsebenzi lesilo semhlaba sivedile ukuthi lomunye umgomo welive ukuthi leSwatini lakhe amathuba emisebenzi lenele. Lo msebenzi walelo hotela lochubeka ubheke ukuthi ubide ngetulu kwa1 billion emalangeni nase ufike emaphethelweni kani ubheke ukuthi futhi uchubeke ngetigaba letintathu njengoba kwanyalo usesigabeni sekucala. Lena ndzawo ibheke ukuthi ibe nelihotela le5 star indzawo yekudlela emahovisi nendzawo yekukhangisa imisebenzi yetandla kubala lokumbalwa. Kulomsebenzi kunemitile le14 lesusiwe njengoba tindlu talemindeni sedivele takhiwe kanike lemindeni ibheke ukuthi ingene kito ekupheleni kwenyanga. Sigaba sekucala sibite ngetulu kwemalangeni latigitsi letingemakhulu lamabili sesibili sitawubita tigitsi letingemakhulu lamathathu temalangeni bese kuthi sesithathu sibita tigitsi temalangeni letilinganiselwa emakhuluni lasihlanu. Nase ufike emaphethelweni lona msebenzi ubheke ukuthi uphindze futhi ube nemaplot ekwakha emakhaya noma tindlu indzawo yekutivocavoca sikolwa lesitawucala kusukela ebangeni laka grade R kuya ka form 5 kanye nenyuvesi letawubuketa lihlangothi lwetebuchwephesha tempilo netemunjinela kubala lokumbalwa.
Silo semhlaba sihlanyele sihlahla kulendzawo lese kuyawusala nasemlandweni ukuthi kuke kwanyethela ingwenyama kulendzawo. Silo semhlaba siphindze savakashela iRoyal Jozini Game Reserve lapho khona ingwenyama imukelwe abaphathi bayo lendzawo. Bobabetukhulu nesive semimango lesitfudane nalendzawo nabo baphume ngetinkani kutawuthamela lona lilanga. Esikhathini lesiningi ingwenyama ike yagcizelela ukuthi kuthuthukiswa kolihlangothi lokuvakasha emimangweni kumele kulethe intuthuko lebonakalako esiveni sayo lemimango. Lendzawo lena ikanekise kalavumisa esifundzeni saseshiselweni kanye inelidamu lelizuza sive sakulendzawo kanye nasePhongolaya even leNingizimu Afrika. Siphefumula umhlaba silo semhlaba sethulelo umsebenzi emimangweni lethutane nayo yaphindze futhi ingwenyama yagcizelela ukuthi sive siyiphathe kahle ngetandla dotimbili kute nesitukulwane lesitako sitawuzuza kiyo. Ingwenyama iphindze futhi yathumisa tinhlelo nemaphupho alendzawo ekukhula nekuthuthuka. Sithumisa ke ukuthi ke yonke lemsebenzi inetha nemathuba khona lapha esiveni nakulendzawo ukuthi sibe nemathuba ukuthi sisebente titokhula letindzawo tibe nelikusasa lelihle kwendele ukuthi ke kube kunyenti nalokwa lesitawukwenda kube ingcenye yawo lo msebenzi njengoba silapha nje eJozini Game Park nakhona kubonakalise ukuthi singetetela kule msebenzi leseyivele isetshenzwa ebekunene. Sengaba ngiko kubusisa nawo lo msebenzi walapho nawo ovele ubusisiwe senawo nakelela kahle ebekunene. Siyabonga uNkulunkulu uyawusibusisa sonke ebekunene. Lo msebenzi lona ke wasukuyiswa ngeminyaka yabu 2006 libandla lebatshaltimali ngenhloso yekonga imvelo nekukhangisa buhle bemvelo evele Eswatini. Edintsabeni kubika Pholile Maziya Anathabiso Dlamini kalavumisa. Asitaphethe ngolelo mohle ngekuphinza sekhumbuthi nathi hamba phambili lamuhla. Induna elitiko letekwatisa kuxhumana netebuchwepheshe sethulana lokusemthethweni ibandla lebacondzisi belibandla lelengamele lekuxhumana iveni yeSwatini Communications Commission. Uhulumende uthi utibophelele ekuqinisekiseni ukuthi bonke abantu labakhubateke ngokungaboni emehlweni baphila emimangweni la bakhona kuphila kahle njengawo wonke umuntu. Inkonzo yenkulumo eParliament uthi malunga eParliament avikelekile akachubeke